Şalınız sayı Liliya Hayrulli'da. Ayya Liliya, sen bir blogger kişiyim. Hayırlı gün. Ben sorumuna bilsem yorayım mı? Siz Lakin sen ağa tübel cevap vergetiyiş. Blogger olarak bütün nesini çüresin, şuna göre rotumna bizge translasiya bulaşak mı? Biterge mi? Elle doğru efir gidəsiniz mi? Yok, bilmem, lakin bir neçe kadar bulur mı? Sen bir yok жерden de vayet dışarıdan kişi. Anıl turunda әлі уйлаған жоқ, дұрысын aytқанда білесің, мен міне мында келдім. Hatta mine соларға да ұнатқанмын халатларына. Mında o salasını tedbiri, oho! Hem eligi halat aslında mine diyen kulmek, aferin, İskitkiş bu uğrunda bizim alkışlar. Vaqt жетмеді, біраз қалып кеттіңіз. Sen Siz şılay, İskitkiş. big motor Liliya, oğuşlar tilep kalabız sana, ayet sana sahnede oğuşlar. Рахмет, hayırlı günler barınızға да, yaxşı keyif. Nişik keyifler, nişik sana bugünkü bayram, hem sen eligi bayramga hazır mı? Bir işe söz, gidip kalabız. İsənmisiz? Мен бик сағындым Қазан сәхнәләрен, тамашачымны. Кәйфләр яхшы, мин әмин булдым, Аллаһка шөкер. Малайбыз үсә, Аллаһка шөкер. Тамашачымны мин бик яратам. Бик рәхмәт. İskitkiş bik zor rahmet. Hakim sana kelgende sen bik indi bizning bik stilli yigit. Senin stilingni kim soylay, senin obrazın? İsəmisiz? Mən özüm. Özün? Ayet. Sen İskitkiş mi sen şuna ayta alam? Rahmet. Nişik senin keyiflerin, sen bugün ezir mi beyramga? Şəb, nəzər. Bu İskitkiş sizge bir keyifler dilep, sizni sahne ortuna satarız. Şunday kupsizliğimizin hakim, ben de sizler, siz analar. Oğuşlar, evet neydi motor sasta, birine hazır gelip gidecek. Firuze, birinci sorunu sizge versem yaraydı, tabii. Mene hazır, mesela önce jırlarına uylasa, hem bir hit jır sırası, siz ona yazıp vereceksiniz mi? Elbette yazam. Renat abi, sizge de şimdi sırav, siz avtor başkanışı olarak, yaxşı jırının retsepti var mı? No, retsepti muhabbet boyunca muhabbet, doğan yapmayınca doğan yani. No, önceye ben bir kere yazıp geldim. Bik zor rahmet, ben sizden kütüp kalam. İlgiren, aynı sizden de sırav, siz elge bayramga hazır mı? Hem keyifler bu ne seküdesiz şu motor kontanada. Beyram ruhu var mı günümüzde? Hayırlı gün barınızға да. Keyifler yaxşı, dolqanlanуға qaramasdan нәрсе көтәм. Yaxşı эмоций. Шулай. Рәхмәт, бик зур озатабыз sizin сәхнәгә. Motor jırlar, motor çıgышлар һәм кайнар алкышлар теләп калабыз сезгә. Сорау шундый, салават сиңа, әти кеше буларак, узган елны сез келәмнән нәни генә кызыгыз белән үткән идегез. Бу ел ул кем кулында калды? Гомумән, чыгышларга киткәндә хәзер аны сез калдыра башладыгызмы? Хәзер әби бабасы килде инде, бабасын бик нык ярата. Әйтәм, әти дип әйтә ул, әти, әни әйтәле, әни, бабай дип әйтәле, бабай дип. Программа бабасы килгән, алар бергә хәзер уйныйлар, рәхәтләнәләр. Димәк, ышанычлы һәм бик шәп кулларда. Рәхмәт. Сәлим sizge менә шундый сорау, балага күз тимәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Гомумән сез күз тиюгә ышанасызмы? Менә күп кенә әниләрдән шундый сорау килешә. Меннән бик еш сорыйлар бу сорауны, ләкин мин аны турында уйламаска тырышам беренчедән, икенчедән ул бит әле әтәнләрдән күбрәк тә тиергә мөмкин күз тиюгә. Шулай да инде мин тырышам менә йоклар алдыннан, яисә просто менә өйдә булганда инде шундый нашы күз тиюдән дигән догаларны куерга, тыңлатырга, ул аны бик рәхәтләнеп тыңлый, йоклап та китә, мин дә рәхәтләнеп ял итәм, тыңлый шулай инде. Менә шулайрак. Бик зур рәхмәт, сезгә күтәренке кәефләр телибез. Бүгенге кичегез онытылмаслык мизгелләргә бай булсын. Артур Маузер һәм Лия Шамсина. Хәер, хәзер Шамсина микәнәдә. Сәгать билгеле бит, чөнки ул күптән түгел генә яшәтә. Лия, беренче сорау шундый сиңа, паспортыңда фамилияң кем дип язылган? Гиниатуллина. Менә бит. Хәзер сорау ачыкланды. Ачыклык менә монысына да кертик әле. Сез кая яшисез ул? Татарстандамы, әллә инде Дубайдамы? Biz hozir butun yerda Dubayda da, ammo lekin hozirgi vaqtda shoular ko'rak bizning ham bik zo'r proyekt ishlanib boradi.
интернет чатарларында көрерсіз. Макина әйтеуір. Рәхмәт. Алға таба да шулай булсын. Шулай дип инде икәү генә түгел, булуны да булсын, Алла бирсә, Алла бирсә. Әлегә сезгә уңышлар сәхнәдә. Рахмәт, Амин. Рәхмәт бик зур. Кызыл Келәмнең партнеры Эмис алкогольсез виноградтан ясалган ичимлек. Бүген бездә зур бәйрәм, ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы, тик аның алдыннан җырчылар әйтеп күргәнегезчә Кызыл Келәмнән үтә. Нинди ике чибәр кыз килә дип торса, Анастасия Макарова һәм аның продюсеры Рушана. Рәхим итегез. Каршыбызда Анастасия Макарова. Анастасия актив иҗат итә, вокал мөмкинлекләрен күрсәтә, җырлар башкара, клиплар төшерә, зәвыклы образлар сайлый. Кыскасы, уңышка интегрәй барлык шансларны да куллана. Киләчәккә нинди планнарыгыз сез? Берничә генә сүз әйтеп итсәгез, планы на будущее, можно, пожалуйста? Планы на будущее у нас на самом деле грандиозные. И обо всем так сразу не расскажешь. Но мы всегда будем готовить для зрителей все самое вкусное и самое интересное. Аллаға шүкір. Гүлназ, сұрау бар еде сеңа. Илсур. Айоп, әйді, Илсур сенен башлық әлі. Шын ираттар сұрауы сеңа. Шын ираттар сұрауы. Гүлназ әзірленгенде, бір ағая барғанда сен ұзақ күтәсің. Менә бүгінгі бәйрәмгә кеше әзірләнә башлаган иде, сен әзірләнеп бітәдеңме? Менә иратлар, нинди кешесез, Менә үзегез балыкка баргач, халкавычны селкенгәнен тын да алмый карап утыра аласыз. Хатын кызның киенгәнен көтәргә бер дә түземлегегез җитми. Җитми, Гөлназ. Җаныкаем, балык бит ул кайчан чыгачагын әйтми, аны көтәсең дә көтәсең. Сез хәзер 5 минуттан әзер булам калып, 2 сәгать дип әйтсәгез. Менә бик туктап торалар. Амин бик беләсең килсә, хатын кызларның 5 минуттан соң әзер булам диюләре, иратларның 5 минуттан соң кайтып җитәм диюләре белән бер тигез. Илсур, сенің үйге балып алып қайтқаның ең ақырсы, шуңа шушындай бәхәсләр шықтыңды. Рәхмәт, оңышлар тілеп қаламыз сізге. Бик зор рәхмәт. Ызатабыз, алға таба. Сен бұл орында бір нұқтада қойға тиіштір әлі, жылай бет. Рузилерді бұлдан язмамыз көп еуді. Ләкин Айдарға ясағыз бұла, шынки Айдар ол үйленмәген, бойда қиық Айдар. Бірінші сұрауны сеңа берсем ярайма. Менімше, бұл сұрауны көп кіші бередір. Нинди кызлар ши сиңа, нинди кызлар синең йөрәгеңне яуларга мөмкин? Төрле инде ул бит инде хәзер элек кенә ул хыялланып яшәйдем. Хәзер инде инме кеме яратса, ашыга пешерә булса. Айдарның бик ныгышысы килә хәзер. Мин бер үзем торам бит. Шуңа күрә инде. Сораулар инде ачык түгел, ябылды шушы мизгелдә. Бик зур рәхмәт. Рузилә, син искиткеч. Менә минем шәхсән шундый соравым бар сиңа. Бу костюмыңны синең кем текте һәм бик кыйбат торамы? Сер итеп кенә. Бик зур рәхмәт, сезгә күркәм күренәсез. Үземнең ательеда тектек. Инде образны үзем уйладым, кыйбат түгел. Зур рәхмәт, сез искиткеч. Рәхмәт. Һәм инде Айлин, сезнең инде Кызыл Келәмнән үткән бар, шулай бит дулкынлану хисе быел бармы? Матур, кояшлы, хәерле көннәр, исәнмесез? Беренчедән, дулкынлану турында әйткәндә, әлбәттә бар. Мин бит кеше. Рәхмәт, Илсур. Әлеге дулкынлану хисен кайнар алкышлар куып җибәрер дип ышанып калабыз һәм матур чыгышлар сезгә. Сезгә озатып калабыз. Рәхмәт. Каршында бүген шундый зур имтихан тотам. Гөлназ, беренче булып синең мәсьәләшеп алыйк. Бу тантананың иң шәп алып баручы пары кем дип уйлыйсың? Сорауга җавап бир әле. Нишләп ул пар без дип уйлыйсың син? Мин микрофон көтеп торам. Исәнмесез, хәерле кичләр. Иң шәп алып баручылар ул без ТНТВ премиясендә иң шәп җырчылар гына, иң шәп алып баручылар гына шуңа менә ул без бүген дүртәү сәхнәдә булачакбыз төп алып баручылар. Без синең образлар яратканыңны бик яхшы беләбез. Бу әле синең Кызыл Келәм образы гына, сәхнәдәге образны ачачаксың әле инде концерт караганда күрсеннәрме? Монда микрофон куелган. Әлбәттә, бу костюм, бу күлмәк нәми тагын киячәкмен тагын сәхнәдә дә, ләкин беренче бүлегендә ТНТВ премиясенең беренче бүлегендә икенче күлмәк булачак.
аптыраташаксың. Шаккатырак дөресрәге шаккатырашаксың. İskender, sizin keyifleriniz nişik? Dolkunlanma hissi var mı? Bulsa onu nişik bitirir yani? Yanımda Gülnaz Safarova bulğanda Səfərova qoyduğunuz zaman var. Yanaşı Səfərova etilir getmiş. Gülnaz Safarova yanımda bulğanda min qovşamın, min üzümünü zor beyrəmdə edib belirtisiydəm. Mina rahat, mina жылы, benim keyif dikşəm. Rəhmət Gülnaz'a. Rəhmət. Ayrat, Tuğra bərəb etməli. Nişik olaysan, en yaxşı ir-at alıb barışı kim ol? Tatar estradasında. Kim bulsun idi, Ramil, kim bulsun? Elbette İskender Hayruddin Tugel, Emin. Ayrat İlyasov. Elbette. Ayrat'ın tavışı indi o qavatlanmaz tavuş. Şuna göre əliga qavatlanmaz tavuşlarını siz işitəşirsiniz. Dürüsünü aytırdım, Gülnaz dürüs aytdı. Bugün en inleri şuşu sahnada jıyıldı, şuşu premiyada jıyıldı. Şuna göre İskender Bırak, Baruk Ukali Zor oңышlar тілік бір-біріміз. Gülnaz Bırak. Zor oңышlar barımızға da dürüстен de bek zor vakıga, bek zor dereceli vakıga. Motorgunu alıp barıp, motorgunu jırlap. Amin. Көп сөйлеме Ayrat, әлі сенің сәхнәдә көп сөйлейсің бар. Рәхмәт. Жылы olmuşlar sizге hem giderimli keyifler. Leysen Gimayeva. Sen siz keyifleriniz nişik? Leysen ne sizge şimdi soru bilesin bilem. Ne sizde internet şeylerinden bir küp para baram. Hem sizde obrazlarınız şul hatli küp. Ne nişik? Oysa obrazınız sizin konumunuzga yakınrak. Hem de onun neydi obrazlar sizden kütürge? Sizlerimizge. Elbette indi barlık kudurgan obrazlarda bizden işlemek olamız demek. Her birisi konuya yakın. Hem de kileşekte de Allah bizde özümüzden falan beş yukarımızda tamaşaçlarımızda yana obrazlar bilen sevindirecek. Biz Allah bizde. Biz kütürümüz. Rəhmət Leysan. Nəfət abay, İrat metin nöqtəbəllikdə İrat ayımı? Bir sıravına verəsin ki, sizdən bu nişənçi premiya sanaq barasın. Ələ yox ikən şiratdağa sağ deyib günə cavab bir alasız. Sanat barmadım, senden de bu şiratlara premiya bu şiraydı. İmafimiz sonması olmasın Nəfət abay. Eğilimlerle, bilecekler suçlayı, yaşlar bilen suçlu beylemlerle uzak yollar atlaşmalar nasip olsun. Amin, şolay bolsan, Azat abi sizinə bir zor rəhmət bugün bizim bilən bulğan üçün. Desərsiniz, et həm indi matur İrkə. İzləyəsiz, iskitkeş, güzel bugün. İrkə, ne için siz bu qızıl kiləmgə bu 4 ayaqlı dostunuzda alıp çıqırğa buldunuz? Türlü haller bular. Gerekli hazır show biznesda şuna göre biz indi bizimizden Türkümge etalarga bulduk. Filmde mındı bombalar tigisin, mınısın, uymasınlar deb birinci biz konsertlarga bargaçta en birinci etnik kirtir jiberemiz klublarga, ondan sonra özümüz kiremiz. Şuna göre bizden konsertlarga rahim etiniz, onda bir bakayşan da bombada hem başkalar da bulmayacak. Әлі еміш-мемештер yaşansa, işittiminde birinde de o qarab turayken deb işittik. Әйе, ул минем яратмаучыларның исләреннән сизә. Шуңа күрә без барсының да исләрен иснәтеп чыктык. Әгәр дә инде якын килә башласалар, biz Әбрей әйтимме соң, сине яратмаучылар юк инде. Sizde yaratışa bunu kim түгел? Ярата. Әйе, biz sizni yaratабыз һәм сатып калабыз. Уңышлар. Һәм нинди җырыңны бүген безгә бүләк итәсең? İkinci sorudan. Kiyirtmaz yılları degan jırını başqaramalla bilsa, güzel ya. Yine yaşakirimiz sizler. Hem TMTV'den her vakitte çıkışını namus bilen, cevaplık bilen başqarıp çıkargan, hem de tamaşaçı karşısında yaxşıgına çıkış yazarga. Bu indi yarpasa tüp meselelerin birisi. Zor rəhmət. Zeynep apa, sizin her vakit yüzünüz şunday güleş, siz her vakit kişini hatta televizor aşağıda gül yaxşılıkka qıra alasınız. Şuna görə eləgiz, barlıq tamaşaçılarga bir qaynar sələmlər jibergeçi, həm barlıq TMTV tamaşaçılarına diləkləriniz. Diləklərim var, yaxşıqına olsun kiləşəgimiz. Bugünkü gün bilən sıxlanıb, yaratıp yaşarga yazsın bir-birimizlə. Şol vaxtda barısı da matır bula həm yılmayıqına dırası kilə. Zor rəhmət. Rəhmət, zor gül şunday yaş, matır bulup qalınız. Hamız atabız, barlığını da olğanda var, səhətəgə. Rəhmət, zor. Elə şimdiki.
Менә хәзер Кызыл Келәмдә татар тамашасының яраткан артистлары, ул да булса Ришат Төхватуллин, Радик Юльякшин һәм Эльвира Мифтахова. Әйе, ул безнең TMTV телеканалында зур уңыш белән барган Яңа Йолдыз проекты җиңүчесе. Радик, буйлап тормышы бетте бит инде. Үзеңне гаилә башлыгы ролендә ничек хис итәсең? Так, хәйле көн. Ничектер просто рәхәт яшәргә. Рәхәтрәкме соңмы? Рәхәтрәк. Яхшы. Ришат, шундый сорауларның берсе, кара, кайчан өйләнәсең дигән сорауга ничек итеп җавап бирергә? Чөнки бу сорау белән мине дә ачыталар, Ришат. Ничек итеп дөрес җавап бирергә? Көткән идем инде бу сорауны бирсен. Быелны өйләнермен дигән идем, пандемия килеп чыкты. Кызганычка каршы шуның аркасында әзрәк күчерелде. Алла бирсә, Ходай кушкач, менә мин уйлаганча килеп чыкмады, Ходай теләгәнчә. Димәк, һәр нәрсәнең үз вакыты. Эльвира, менә сиңа шундый сорау, җиңүләнсен, синең тормышың үзгәрдеме? Әлбәттә үзгәрде. Чыннан да Барс медиа компаниясына бик зур рәхмәт телим. Эльвира, Элвин һәм Ришат белән Кызыл Келәмдән үтәчәгеңне белгәч, йоклый алдыңмы бүген төндә? Мин һаман да эйфорияда, дуслар. Һаман да булканланам. Менә шушы хисне югалтма, ул сиңа сәхнәдә дә кирәк булачак. Егетләр, сезгә бик зур рәхмәт, һәм уңышлар теләп калабыз. Барыгызны да көтәбез сәхнәдә. TMTV premiyalari topshiruv tantanasining 6-chi seremoniyasida sizni qo'yinib salomlaymiz. Eng muhimi offline tugul, chin-chinlar, tiri kelish, baribizda bir-birimizni ko'rib, rohatlanib zalda o'tirib, olqishlab salomlaymiz. Tamom taqdir. Xayrli kech Qozon! Артистларыбыз әлегенә Кызыл Келәмдән үтеп, безне хәзер бирегә чыгырга көтеп торалар. Һәм инде алар күптән шушы тантанага әзер. Hozirgi vaqtda TMTV telekanalida premiyaning turdan-turga translyatsiyasi boshlanib ketdi. Sahna ortida 40 dan ortiq jurchi o'zlarining chiqishlarini kutdi. Ham ularni biz bugun darajali TMTV singli ham җиңүче diplomi bilan bo'laklayapmiz. Ham endi bugun kech davomida sizning uchun ishlayapmiz biz. Tanilgan olib boruvchilar. Unda bo'lsa men Oyrat Ilyasov, Tataristonning oqqazaman artisti Gulnaz Safarova, tanilgan olib boruvchi Ramil Sharafiyev. TMTV premiyalarini topshiruv tantanasining tub uyushtiruvchisi Barz Media kompaniyalari gruppasining bo'laklovchi sahnaga hozir Tarmedia Respublika matbuot va massiv ko'lam kommunikatsiyalar agentligi yetakchisining birinchi o'rinbosari Elvira Faniz qizi Ahmadovani chaqiramiz. Hurmatli tomoshabinlar, shu matur bayramni uyushtiruvchilar, bugun shun ma'nosida zo'r bayram, chunki TMTV muzikal premiyasi Jir Mum maydonida barliq xalqni birlashtiruvchi bayram. Şuşu 10 yıl işlev davrında TMTV telekanalı tilimizni o'stirib, madaniyatimizni saqlov, barlav ustida zo'r ish olib boradi. Xalqning shin ma'nosida yuragini o'tib kirib, kreativ, zamoncha telekanal bo'lib qolaveradi. Barz Media
компаниясын, TMTV телеканалын, һәм аның барлык хезмәткәрләрен мин чын күңелемнән шушы юбилейлар белән котлыйм. Җырның һәр вакытта да халыкның юлдашы булган. Җыр безне берләштерә, җыр безне яшәтә, бергә булып, бердәм булып. Хәзер рөхсәт итегез шушы бәйрәм кичендә бүләкләрне тапшырырга. Татарстан президенты аппараты yüklәгән вазифаларны тиешенчә башкарган һәм массакүләм мәгълүмат чараларында татар теле һәм мәдәниятен танытуга керткән өлеше өчен Барс Медиа компаниясының үсеш һәм инновациялар буенча директоры Динә Марат кызы Гәрәева һәм TMTV телеканалының директоры Тимур Госман улы Сәйфетдинов бүләкләнә. Достlar, bizning көчле алкышлар булырга тиешләнеге мизгилләрдә. TMTV коллективы Татарстанның массакүләм мәгълүмат чаралары үзешенә керткән өлеше өчен Татмедианың рәхмәт хаты белән дә бүләкләнә. Безнең алкышлар, дуслар. Biz rəhmət sizə, sizni zalda satıb qalarız. Залда bütün işi үз урынында. Дуслар, biz kimni көтәбез? Залда бу тамашачыларга мөрәҗәгать итәсе килә. Сез зур тамаша кылырга әзерме? Калдыңыз, Казан, сез әзерме? Вот, менә ичмәсә менә бу энергия. Әйдәгез, башлыйбыз! Сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган артисты Данил Самиров. Киттек. Аллага тәшәккүр.
TMTV премиясы yazın alıp келді бе достар, сезесіз ме? Енді бұл қыш әлі нешік бітмес кебе білейміз. Абит һәр вакыт шулай кыш буе язның җитүен көтәбез, аннан соң яз җиткәч, яз килде, кышның китүен көтә башлыйбыз. Хәерле кич! Казан! Ышыклар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне тарап ярбыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай миңа карап, дөньяга туртума карап, тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүксен елама. Ömür yolun ızgan şaktan ıstım, bulsun dayanır yakın kışın. Мәңгілік өртішігін сен ашарға, ашықмалысты жігіден кейберге. Жанайыма миңа қарап, дұнияға тұрдыма қарап, тұрмыш ауыр, ауыр, ауыр дейсәләр дә, елама, берүксен елама. Роман Плеханов, Аққұшылар қашаласы. Uslarına başka kış yaşı alır, yalnız kalsam dünya yemek alır. Tasınırga dinbit alar mehabete, sızlanırlık Xudayımның bu rahmeti. Bakışlarının mehabete, dağlarılık jırlarga da kuşken hisler, sıklanırlık durmuşlarının yıldasında yeser ışın. Duyu kirek, anlav kirek, sevgi desin.
через татарские песни, музыку, культуру. И статуэтка премии ТНТВ напоминает о том, что вдохновение, самоотдача и талант каждого артиста, неважно, знаменит он или еще нет, имеет право на настоящее народное признание и любовь. Сегодня каждый, стоящий на этой сцене, по праву достоин награды, и для меня большая честь быть частью этого музыкального праздника. TMTV'sini ham darajali yuvuvchi diplomi bilan bo'laklanir uchun sahnaga Azaliya Valiyevani chaqiramiz. Azaliya Valiyeva. Qadrdon artistlar, emissiyada yaqindan bo'la, yoshlar turlashtirilgan ekologiya ishida vinograddan yasalgan alkogolsiz ichimlik. Rahmat. Kuchli olqishlar bilan sahnaga Roman Plixanovni chaqiramiz. MTV premiyasini laureati Roman Plixanov. MTV 2021 premiyasining tog'in bir laureati Rinat Rahmatulin. Hürmetli tomoshabinlar, sizga rahmat. Yana TMTV kanalına ulu rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. TMTV 2021 laureati ismi Intivaga topshiriladi. Rahmat edingiz menga Intiva.
Рәс. Ике сөзіге зор рахмет көрес қалайды. Yok, рахмет достар, шыннан да кім ойлаған әлі аның шушындай премиялардың өзі бір рахат енді міне Анастасия Макарова артынан бір күту модель білен еруі. Икіләтті рахат. Қияллар шыңға шайқан достар, келдім мен Қазанға 2004 жылда оқырға, һәм шул ул вақыттағы татар жырларын аппарайды Искәндәр абай һәм құтлаймыз деп матур итеп шулай шақырай, менә шушы вақыттар минем дә килеп җитте. Ниһаят, хәтта мине тәбрикләр өчен аерым бина салдылар. Зур рәхмәт, TMTV, зур рәхмәт. Давид Сабиров, рәхмәт. Рәхмәт, сезгә рәхмәт. Без сезне залга озатабыз, бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә яңа гына пешеп чыккан лауреатыбыз Анастасия Макарова. Сибит әлі
Yoldaşım sayladım, min siyahtan kaldım. Sıramı uğradım. Esinlik yaptım, irden gel uzman. Kumilge imzat, minin karadıma, şulduma da kırdım. Yaratan dillerde bir edim. Esin bakır bakırına, yüreğim yuvasakta. Savaşlarıma dokunma. Esin bakırına, esin bakır bakırına. Yanımda bulmasam da, tüm Şil koysa bir belim azırına. Nükredim başadaşım, hayırlı varsa yazına. Yıkayılatın sandılaş, şirkesin kıyvanda almaş. Yıkıldıra hebet kurarım, siyek kafarım bulaş. Yıkayılatın sandılaş, şirkesin kıyvanda almaş. Yıkıldıra hebet kurarım, siyek kafarım bulaş. Mehmet Buğan'ın içinde, yanımda şuşum ay dişinde. Duymasın anı geçti, adımın şık isterişinde. Misayılatın sandılaş, şeşkesin kıyvanda almaş. Yıkıldıra hebet kurarım, siyek kafarım bulaş. Misayılatın sandılaş, şeşkesin kıyvanda almaş. Yıkıldıra hebet kurarım, siyek kafarım bulaş. Sarıla canıma, o ateş var birisi uzışır. Müşrikler güzel yüreğim, almalar pişkende kılışır. Yıkayılatın sandılaş, şeşkesin kıyvanda almaş. Yıkıldıra hebet kurarım, siyek kafarım bulaş. Yıkayılatın sandılaş, şeşkesin kıyvanda almamış. Yıkıldıra hebet kurarım,
telefonu durarım Sihirli koklarım bulmadan Sihirli koklarım bulmadan Kuzelerinde sarışlarıydı Nazlı hakkına benser yalvarda İlkken yürüyüdür balanda Varsılar gülü baktanda Umurza yaşaşa baktanda Yollarma bana faydalı Olan yollardan gümeydalı Yazılar gülüp gittiler Sorular garlarına gittiler Kuşlar boyda banar bağlanır Yalnız yürek ya da sarılır Varsılar gülü baktanda Umarsa yaşaşa baktanda Yollarma Aman yarattın beydelim Yollar gitsen saçlı Şırlarımla sina borçluyum Şam şeşepte yazdı olanlar Zingineli bellep paylarda Varsılar güllü baktanda Umurza şeşe baktanda Yollarıma ona faydalı Aman yarattın beydelim Varsılar güllü baktanda Umursa yaşaşa baktanda Yollarına ona faydalı Aman yarattın beydelim Yollarına ona faydalı Aman yarattın beydelim Aman yarattın beydelim Şöpken bilseniz, eğer bu jolunu bilseniz, gazanları bu jolunu bitiririz. İyi bas, yollara. Dönmedi barısı yuvardı yuvardı Faylarda faylarda Bu gece
kütülgen Alcıktı dünyanın parası Yürekten yürekte yıraklık Kayışakta bir bulan arası İkişe ulandık ebülün Übelen hemmesin kürtülgen Şellenme alaştı iseller Bu bulan çok haber kütülgen Merhaba yavaşlar Kulsuz sancağını düşüren Buranlar yerden cıvara Erişigen kişigen Merhaba yavaşlar Kulsuz sancağını düşüren Buranlar yerden cıvara Erişigen kişigen Kızılma yağmurma Bahçeler
өзіңненсің езгілік қалдырасың көңілдерге аңдылмасты мұңлар боласың дәрті жеңген өзіңненсің езгілік қалдырасың көңілдерге аңдылмасты мұңлар боласың Şavarın sezmi, ışınlar hem tüzünler Bəxtdir bilir Allah, dinleydir sözler var Eydir sözler var eydir bitilmeyen Yuvanın iğalisi, ağlağı dilmeyen Eydir sözler var
Stop.
Tuzlanaklarım kişe sarar Kişe sarar Bugün irken ona Atlıp gitti güme Bugün irken ona Atlıp gitti güme
Yüragim aldı iken Şatlana, şatlana, şatlana beni Üzüp yaratan iken Gülen yanına Yürgen sima aşkına Yaratan sigeme Doluna betsine yürege Gülen yanına Yürgen sima aşkına Muhakkak olan sırrı günlerde Yalan odama
Sorry.
Tamaş veren süzgesiz yerge Yalnızlar gülük bir mutluluğu Değiştirmeye iyidir canavar Olmuş ileri ise Yok yanmadı Aşık şiirlere İsimlere İsimler şiirlere Olmuş ileri ise Yok yanmadı Dünyasını buzladı İsimlere İsimler şiirlere Dünyasını buzladı İsimlere İsimler şiirlere Hazır şiiratlары бүләкне дә сиңа тапшырырбыз дип уйлыйм һәм аның өчен сәхнәгә Барс Медиа компанияләр төркеме директорлар советы рәисе Караев Камил Мәүлет улын чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич. Бүгін Татар музыкаль телевизион каналына 10 ел танытуға кім білер. Бүтін 10 елда олар сіздің үшін, біздің халқымыз үшін. Менә инде быел шушындай ең матур Дахи Илхам абый Шакиров залында үткәрәбез. Ләкин мондый бәйрәмне монда ачып җибәрергә мөмкин булгандыр. Килеп чыгамы? Әйдәгез аларны котлыйк. Алар шулай да алда нәтиҗәле эшләр башкарсыннар. Үткән еллар үткәрә башладылар. Яңа йолдыз дигән телевизион проект. Быел инде билгеле. Бүгенге көндән яңа баштан икенче сезон шушы Яңа йолдыз проекты башланып китте. Матур гына булып үтсен, бүтән талантлы яшьләребез китсен бүтән дөньядан. Һәм аның нәтиҗәсе булыр инде быел ахырында Татар җырында. Барысын да бәйрәм итик. Премияның рекордсменнары рәтендә торучы Иркә. Hürmetli tomoshablar, yaratgan tomoshablar, Tatariston, Qozon, sizga cheksiz rahmatimni yetkazib kelay, shu loyiqli bo'laklar uchun. Men aytar edim, zo'r rahmat Kamil Magdusizga, Dina Maratovna, Rustam Nurgalievga mening 21 yil bo'yida bo'lgan xizmatimni olib uchun, bayalagan uchun men aytasam kelasizni ko'pmi qo'ygilar bo'lsin, og'irliklar bo'lsin, azatdan baribir shodlikka keladi. Qo'ygi bir-birini keladi. Şoqliqda uyilib bir-biridan keladi. Bitta meni zo'rladimiz, Boshqirdistonda zo'rladik, hozir endi Tataristonda. Mana men xalq artistning Boshqirdistonning otadim, aning bilan atayman. Ammo bu Tataristondan o'tkazdim. Men bag'ishlab o'zimning turmush ittashimni, jemishimni beraman senga. U bugun zalda bugun jemishim senga bek zo'r rahmat. Tatariston men yaratamiz, bek zo'r rahmat. Rahmat Anvar efendi. Tataristonning Qoqaga ot qozongan artisti Irka. Necha yil o'ynadi?
de bir zor rahmetine ötesin kile, tırmaş iktişime, enime, bağlarıma, Barış Media kampanyasına, prodüserime, hem elbette benim komandıma, Beyrem ansambline, tamaşaşım sizge, rahmet ederim şiksiz, rahmet sizge. Zor rahmat edersiniz, zor rahmat demciyi. Ben sizinle çünkü bundan da itiraf yaratam. Rahmat edersiniz.
Dostlar. Ömürler öteyken o Amanna Derseler git Нет, я нашим парням сказал, подождите. Рахман, Дусан, давайте так обернем. Дусан, ага, давай не повернем сюда, пожалуйста. Ömürler
şamamız koytiyeli tuğanı yapar meşakkatli bu dünyası başlı bulmayı barı bakar işler deyip bir şamamız koytiyeli tuğanı yapar koytiyeli tuğanı yapar kerigeli üfkeni yapar hatırladı balacaklı İske alır üstü çaplı Rahmet eylerim yerge Kızdı gitken ötken yerge Ömürlerin uzun ötün Koydu geldi tuğan yapar Gezgen bir tuğanlar Sibirgendiz türlü yapar Jıyılışıp görüşürgen Koydu geldi tuğan yapar Gezgen bir tuğanlar Sibirgendiz türlü yapar Jıyılışıp görüşürgen Koydu geldi tuğan yapar Koydu geldi tuğan yapar Kergi geldi üfken yapar Hatırladı balacaklı İske alır üstü çaplı Rahmet eylerim yerge Kızını gitken ötken yerge Ömürleri uzun ötün Koydu geldi tuğan yapar Ömürgeyler bitti tuzak Etkendir isen şapka Dağbalık vakit tabi Koydu geldi tuğan yapar Ömürgeyler bitti tuzak Etkendir isen şapka Dağbalık vakit tabi Koydu geldi tuğan yapar Koydu geldi tuğan yapar Koydu geldi tuğan yapar Kergi geldi üfken yapar Hatırladı balacaklı İske alır üstü çaplı Rahmet eylerim yerge Kızını gitken ötken yerge Ömürlerin uzun ötün Koydu geldi tuğan yapar Koydu geldi tuğan yapar Gündüzlüyesin kiler Anlat Ali Niyesini yaratan Anlat Ali niyesinsiz Bir minumda duramam Anlat Ali Niyesini yaratan Anlat Ali niyesinsiz Bir minumda duramam
Bizlerle şunlar yakından bulsun değil mi? Bana şulay kuruşun yaşamayasın. Bugün konsertine sizden bir şurada oturmalar Tataristan'ın halk artisti İskender Kayroli. Tataristan'ın artisti Gülnaz Seferova. Popüler showman Ramil Şerfi. Dostlar biz sizi yaratıyoruz. Yine sevişimiz. Biz hepsine yaşayın. Konuşup yaşayın. Patlasın. MTV